Aon na pipoy, mamuntulan na kita niyo, gogo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih hatiranan, Alhamdulillah, yari na isab kita niyo lang ta timod pa programa na to ikarwa insyaAllah ta'ala at palsukuan sing Guru Mulia, Guru Kalasan, dinak magpalugay, mayroon na rugay ng Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu wakabiaksahan. Yatud namu na isab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadjian. Amin masi-masi kita niyo pangadjian bungasin pag-iman.
lagi-lagi na tuod habong nga simpag-iman amun ya amalan sin bariman usog iwan bariman babae. Papasinguran ka to taniyo, ipapaurul ka to taniyo in ya amalan nila sabab kal na sila yadto nakauna iwan simbihaon kalasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sa hindi ya dunya sa lugay nila buhi damikian kalasahan sila sin Allah ta'ala adlaw kana. Mga kakasin sin Allah Ta'ala tiranan sa barang sinabutan sin suara ini. In ganap pangadjian niatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat ha suratul A'raf. Ayat ikakaiman. Ayat ikakasiaman. Kasiaman tag unum. Di hayat ini pamintangan pengajian sin masa ini aula-aula yari nakitan ni masa wairuun na nabi iban wairuun na rasul. Bat bang aun pa nabi iban rasul magkagunahan na masa nato ini parahan sin Tuhan nabi iban rasul. Sabab nagumun na, nagsambulakot na, impakaradyaan si manusia hamasa nato ini. Tumagawa, paparat saya nakato taniyo. Hinapusan na injunjungan taniyo alayhi salatu wassalam kaya hataman na in pagnabi iban pagrasul ha ini masaniya. Way na nabi, way na rasul, kahinapusan na injunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Mga anak po, aun ipatumtum kato tanyo sin Allah Ta'ala hajaman nakauna. Bang sayuhon ipatumtum niya turi naman jari kabalikan pa inji matukan nila. Kagawa biya yari hamasa nato ini nabdubul. Nalipat manglipat. Ingkangi anji matu. Waliyadu billah. Patumtum kato taniyo si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala biya di ayat asura ini. Yan ugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala imasa nila karayawan. Kagawa wala nila piyag syukur pa Tuhan. In jenis babara pa piaratong sin Allah Ta'ala kanila karayawan. Nikmat iwan sin sa barang kagugunahan na kabuhi nila. Wala nila piyag syukur pa Tuhan. In mga nikmat yanugara kanila. Wala nila man tiyakay in nikmat yanugara kanila. Padan kabayaan sin Allah Ta'ala paran mabuntun. Kaya kuran nila indan mabuntun. Piara tungan sila sin Allah Ta'ala. Fa'akhajnahum baghtatan wahum la yas'urun. Piara tungan sila sin Allah Ta'ala mulka. Nagsaroon doon, wala nila naimangkan mga paratungan sila.
insabab sadya, wala nila piyagsukur, wala nila piyanuntum, wala nila piyagtaat, wala nila nahinang in pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkupur sila nikmat sintuhan. Demikian, piaratungan sila sin Allah ta'ala. Tatandasan nikmat, iwan tatandasan bukun na nikmat, induayad tu, wala da sila nakapangannal marayaw. Na mga anak po, yari kita niupya tumtum sin Allah ta'ala. Jaman jamulay na yari wiyata kato tanyo sin Allah ta'ala, pamintangan ni mga sila. Bang di makapamintang simmalugay jaman. Kalu-kalu makapamintang sinjimatu. Amimba. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu. Bang sadya im mga manusia kauman nakaunayadto. Amin piaratungan sin Allah ta'ala karayawan. Nikmat kabuhi, nikmat kamatay, nikmat pagkaun, katan sin nikmat. Piagsuko nila pa Tuhan. Piagtaat nila pa Allah ta'ala. Piagibadat nila pa Allah ta'ala. Bukun piagmaksiat nila. Bukun piagtakabur nila. Walau anna ahlal qura amanu. Karawa. Piyakay nila in pag-iman sa bunal. Halawm sinjantong nila iman sa bunal. Qadikan lillah. Biunal nila. Inday nga Tuhan. Mukhlisina lillah, nag-ihlas sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajantong nila, haswara nila, iwan hapito ang gauta baran nila. Pasanyangun sila sintuan hadunya iwan adlaw akhirat. Karawa wala nila yadtuhinang. Na, ada po ni mga bariman, wala pa nauubos, inbayta sintuhan, wala pa natatalos, bang daing nahatuhan. Piyabayta sintuhan na kanabihan, iba na karasulan, inbaugbog sin bariman, gaman maguhurot. Sabab tiyanto nila. In mabunna lamurembay ta sintuhan. Sabab tiyanto nila in mabarakat amura indi nga Tuhan. Ikatu tiyanto nila in mabunna lakabuhi wa nakamatay amura imbiyay ta sin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yadto, piarayaw nila in atay nila, piarayaw nila in suara nila, piarayaw nila in hiwal simpito ang gauta baran nila. Mga anak po, magkarunahan kita niyo hamasan na tuwin. Wala kiaririhilan nikmatin umat na kaunabya sin nikmat hamasan na tuwin. Hipagsusukur pa Tuhan. Hipagtataat pa Allah Ta'ala. Hipag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In nikmat yanughara sin Allah Ta'ala ha ummat ini. Pagkaon, amin maliso na kau maghinang, tumbukon mo hadyan umbol. Mag-araw magdaramaon kay mo. Usugi bang babay mag-araw, ako lang na dumamad to. Ako in humatod mad to.
hipagsusukur sa ini patuhan. Kasakatan muramik kayan magpi ka. In mahagpa iban sim mapasok. In masigla iban sim maluming. Hipagsusukur mga anak po. Wala in syakartum la ajidannakum. Paman sinallahu ta'ala wang ni pagsukur. Ganapan na mo pa kaning. Sa rayaw-rayaw nikmat, sa taud-taud nikmat, yanug hara sinallahu subhanahu wa ta'ala, haumat haulihan, habang mandi nila na balikan in pagmaksiat sin nakauna. Mga anak po, walau anna ahlal qura amanu, bangsadya iagad nila, in pag-iman, biyata sintuhan. In pagtaat, biyata sintuhan. In pag-ibadat, biyata sintuhan. Wattakaw, iwan nagmabuka sila. Piyalihala nila. Yayaran nila yung kabuhi nila. Yayaran nila yung nikmat nila. Yayaran nila yung pagkatao nila. Yayaran nila yung pagkamanusya nila. Paman si mahasus si mahatinggi. La patahna alaihim barakat. Kami magbabaya-baya silangit iban lupa. Kami nagpapanjari sinataas. Kami nagpapanjari sinababa. Kami nagpapanjari sinautan niya yan. Ano garaan na mo sila barakat? Mabarakatin tamban nila, mabarakatin manok nila, mabarakatin pikpik manok nila, impaa manok nila. Nasakali, sambil paan nila bukun na mabarakat. Gantian na basi, gantian na, astagfirullahaladzim. Lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ukabun na mo kanila palman sinallahu ta'ala im barakat. Barakat uno yan. Barakat pagkaon. Barakat pag-inom. Barakat pagbadyo. Arihaw nini. Wayroon sadya bawang. Ay sibuyas to eh. Nalingugin tao. Sibuyas sadya naig. Sabab di sumarapin tiula. Di sumarapin adobo, di sumarapin pagkaon nila, naig sa dyan hambuok. Nabang ini maig pa yung bawang, maig pa yung sibuyas, maig pa yung luuya. Yan na pagkaon sa dyan. Na, hantara mo iwan sintuhan, naig na malumi na yung atay mo, malumi na yung dila mo, malumi na yung kaiwanan. Di kaya ni pagsusasin tao. Misan naig sa dyan bawang, naig sa dyan sibuyas, naig sa dyan luuya. Di lang na makaunin pagkaon. Way nanam, way lanam. Kakali naig na malumi na yung atay mo, malumi na yung jantong mo, malumi na yung akal mo. Di mo tuwan ni pagsusasimbihan. Paman sinallahu ta'ala, walau anna ahlal qura, bangsa dyan mga manusia, halakaw man yan, nakita niyo na sa upama, piyarayaw nila yung pag-iman nila, iwan piyalihala nila, parayawon, piyarayaw asal sintuhan, insyayul nila, inista nila, inlamok nila, inkatantanyad to, bangman sila magtag-ipon patuhan. Wayroon tuan mahunit. Lapatahna alaihim barakat. Sa taod-taod, ano garaan sintuhan, di kita niyo makakaya. Laing hataas, mabarakatin ulan, mabarakatin andum, mabarakatin dum, mabarakatin adlaw. Biyaon tuan niyo, mukha ninto, piliglulong na yung baita si pag-asa, rumini, umusugin ulan. Saan yung mga tuan? Lapatahna alaihim barakatin minas sama. Palman sinallahu ta'ala, kami magpanaog dahil nga taas silangit barakat. Nasa kalibukon na barakat.
lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Aksarna alaihim khairat. Patauron na mo ing karayawan day nga langit marika nila. Sabab ya agad nila ing kabayaan sintuhan nila. Ang pabukunda mahunit. Nabiyaw tuam, malingog na yung taway sa sibuyas. Nasusungon, wayron na isab, bawang. Wayron na isab, luuya. Di na long na sumarapin pagkaon, di na makaon. Sakali kaya lupahan nila. Kulang sila pagtaat. Kulang sila pag-ibadat. Kulang sila pagmabuka. Lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Yari katutan niyo, yari kita niyo hautan si langit iwan lupa. Magpanaugin Tuhan barakat. Dahil nga langit, iwan yari hababaw singgum. Puno, bangmayan sila, magparayaw sim pag-iman nila, magparayaw sim pagmabuka nila. Walaking kadzabu. Tumagawa, wala da piyarayaw, piyang himuting nila, piyataod nila yung pagpasiat nila, impamuting nila patuhan, impagpamuting nila hantara nila magkahi. Namumutingin sibuyas, namumutingin badyo, namumutingin addat, namumutingin taumpa, namumuting astagfirullahaladzim. Walakin, wala nila radto iya kading kabayaan sintuhan, walam yarji'u ilallah. Wala nila ranaka pangadyanin na kaunayad tugaman na dubol. Gaman timao din pagmasyan. Taniyo mga anak po. Walakin kadzabu piyang himuting nila. Pagputing mga anak po in nakajuja na manusia. Pagputing dua. Pagputing patuhan. Pagputing antara nila magkahi. Wayron uwak namuting haakat. Wayro umbukay namuting akarug. Kaputi ka sintao namuting na patuhan, namuting na papagkahi, namuting na manuk-manuk. Na namuting man sila patuhan, namuting man sila magkahi, namuting man sila haridjiki nila. Fa'akhajnahum parman sinallahu ta'ala. Piaratungan namo sila siksa. Piaratungan namo sila kasusahan. Bigla ing kasusahan di matong kanila. Wayroon warning. Wayroon signal. Fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yasurun. Piaratungan namo sila siksa. Paja'ah. Wayroon kaya na naman ununu. Yadto na. Nganda kuman. Dahil nga sabab yan, mga anak po. Pija manil pitna. Yari kita niyo hajaman mataudin tatandasan ka to. Imbar iman hayang muhaddal. Sabab magsahayay natay nila patuhan. Sabab maling katin hilalaungan nila yung kabtangan nila patuhan dumi banadlaw. Di sila magkabtangan pangkal patuhan. Di da sila magkabtangan pangkal papagkahin nila. Sarawain lialapal nila rum adlaw. Fa'idha qadaytumus salata. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maubos na sila tumunay sin sambahayang. Tumunay na isab sila simpanumtum patuhan.
nagtitindog, liaol sila nagtitindog, naglilingkod, liaol sila naglilingkod, nagkukulang. Bihaon bukon na manumtum patuan nagtitindog, nagmamaksiyat, naglilingkod, nagmamaksiyat, nagkukulang, nagmamaksiyat, natutug, nagmamaksiyat, bati, nagmamaksiyat, waliyadu billah. Amo yan hindi matuha umat na kauna, imbar iman, pamintangan nila yadno. Na, unin biyayta sinallahu ta'ala, walakin kazzabu. Yang himuting nila, nanghimuting man sila, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Piaratungan namo sila siksa, piaratungan namo sila mulka, hakabuhi iban hakamatay, in hakabuhi wal akhzu bil ikab paj'atan. Piaratungan namo sila siksa. Sarundoon, wayroon warning. Dahil nga sa babian, mga anak ka po, hipatuntum yadto kato taniusin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ulong sin Allahu ta'ala, biyay ta kato taniu. Na, sumabot kita niyo kabtangan si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamintangan na to. Hari nakabalikan magbalik. Kita nin umat pialang ka sa taud-taud karayawan. Habang mayan, makapagtaat kita niyo, makapagibadat kita niyo, makahinang kita niyo sinang kabayaan sin Tuhan, hikubul na to na hinang kabayaan sin napso na to, iwan sin sahwat na to. Kabtangan si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nila raisab, dahing hakabtangan, dahing hadis sin junjungan, alayhi salatu wassalam. Kuno yan mga tuan? Adamul hukmu bima anzalallah. Apabila di nato na taymaan, di na taymaon sinatay nato, di na taymaon sindila nato, di na taymaon simpito ang gautabaran nato, di na taymaon sinjasad nato, in hukuman daing hatuhan. Amo na yung Quran, mahamul laiwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumatong na in mga sabuton taniwin. Mabaya kita niyo dandi, dumatong na. Datungan ng bariman, datungan ng bukon bariman. Sakawa bang inirumatong ng bariman, palihalaon da sila. Bang inirumatong ng bariman, hipagpataod sindayaw nila. Imbukon bariman, matuad tungki na. Uno yan tuan, adamul hukmu bima anzalallah. Apabila ri nato na agaron inukuman din atuan. Insara din atuan. Impamarinta rin atuan di nato na agaron. Amin yaw na laom sing Quran. Iwan sinadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Number 1 in Jumato. Naksul ahd. Larakon nato na injanji nato patuhan. Larakon na si Manu siya janji niya patuhan. Uy, may taon janji niya. Huun. Janji sinya walihan niya patuhan. Janji sinjasad niya patuhan. La ilaha illallah. Di na, do akaroon sin taon janji yan. Tuyarin na mga anak po. Atasin tao mga tahalilin niyo ba kulong niya. Subay na isab mapatay, ang papatauro. Sin in sarayaw-rayaw kabtangan patuaning katan marayaw sa impinakamarayaw. La ilaha illallah. Piya ngayo sin Nabiullah Musa, biyay ta kato tanyo sin junjungan alayhi salatu wassalam. Liarak na yadto mga tuan.
Intanda di na makadaw kuman kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahang na maglapal. Mangdaak pa. Subay na isab mapatay. Hikarua. Pabilari na to nakakarunin din nga Tuhan na to. Kasratul katla, tumao din pagpatay tao. Mayari na mga tuan. Di mapatay tighan. Hulugan sin tao sin atomic bomb, sin chemical bomb. Taniw yan. Kasratul katla. Yan, magtataw din buno. Taniw mga nakat po. Pabila rin nakakaruning kabayaan sin Tuhan. Huwag na barakat. Huwag na nikmat. Huwag man nikmat. Huwag man barakat. Tumao din hiluhala. Timao din hiluhala. Patay. Patay nabutasin atay sin nabutasin niya walihan iwan sin jasad. Iwan patay buhi dahin tao. Sa patay na atay niya. Patay na akal niya. Patay na panganal niya. Hikarua. Zaharat al-pawahis. Tampal na in pagmaksiyat si manusia. Aula-aula pagjina. Iwan pagtakaw. Innakaw ni manakaw tapuk pa. Imasa na ito ini tampal yung pagtakaw. Innakaw na yung pagjina tapuk yung bihaon tampal. Ito ini mga tuan. Buko na saan barakat. Buko na saan khairat. Bala iwan mulka. Kaya yan tuan nag-uyom katawan tao, naglalami, magklap, maggasod, maghakak. Sabab kakuyakan kanila. Dihi kapag lami-lami masab na ito ini. Ang hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang sadyalaw niya kaya ingatan niyo. Kaya ingatan ko namin, hiway ta ko kanyo. Di saan kamu maglami-lami. Di saan kamu makapagdaghay. Di kapag lami-lami. Sabab halaumpit na kita. Giubuno kita sin saitan dumadlaw. Si saitan iblis. Iba ni saitan tao. Pagkayad tuway panganal. Di damani panghukuming kabayaan sintuhan. Impanganrati. Impanganali sin tao. Pag lami-lami. Pag main-main. Zaharatil pawahis. Bariman, yaunda sila kimukupal. Yaunda sila halawang pamalihala sin Allah Ta'ala. Pahum fi jimmatillah. In sila halawang pamalihala sin Allah Ta'ala. Sababin atay nila magsahaya. In suara nila ramik ko yan. In hiwal simpito ang gautabaran nila ramik ko yan. Ito mga anak ka po, in sumunod. Apabila rin na ipanghukom, di na makada kabayaan sintuhan. Maglukat na hadyan tao, magdiskas na hadyan, na manas bimarayaw. Fajkurullaha jikran kasira, bukrataw wa asila, may na at doom, adlaw. Papataw din pagjikir, sa intimaod, magdiskas. Maglukat, akulong ning good, kamuimbad. Uno yan tuan. Naksul mikyal. Mag-akal na hapagdarang. Yan na tuan, nakatabu-tabuan. Mag-akal. Malayo, painatod mo sinista, nagduruk. Pagkadto mo, gaunggangin lawom. Pag-akal hapagdarang. Pag-akal
Ini timbang. Tanyo mga tuhan. Way na siyan barakat. Way na siyan khairat. Lapatahna alaihim barakat. Kami parman sintuhan yung mag-ukab sin barakat. Bukong kam. Ya, yan namo biutang kanin kunsi. Yan namo biyayta kanin lawang. Di ni ura kunsiun. Di ni ura surun. Tanyo mga anak ka po. Naksul mikyal. Habuk surang yanan. Suratul mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Yari tuan nama sana tu ini. Imbar iman pia palihala nila. Imbar iman usug iban bar iman babay. Di mutasin jantung nila. Di mutasin suara nila. Di mutasin pituanggaw tabaran nila. Daing hakabayaan sin Allah Ta'ala sawab dumiwan adlaw. Biyawas sa nila impal tawaran. Sin mahasuci mahatinggi. Hakitab nila katluan kajud. Ya ayyuhallazina amanu. Ittaqullah. Wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Nag-akal na pagdarang, nag-akal na pagtimbang, inyahudi wan nasara, inuntong nila, lipat mang lipat. Mayta, ikararang imarayaw, malandag kanila amoy mangi. Inbar iman, inhirarang nila sadya amo hadjim maparakat. Sabab bukon sila magdayari adunya, ing pagdaya adlaw ka na, bukon di adunya, dayahan kawihaon, yadto na kawakubol. Adlaw ka na yung pagdaya. Pagdaya sadya ka, hakabayaan sintuhanda, hindi temporary. Sa impagdaya original, permanent siya, kakal siya, hadlaw ka na. Amo yan, mga anak ka po. Na tanda di na makading kabayaan sintuhan ni mano siya, nag-akal na pagtimbang, nag-akal na hatitimbangon, nagdarang na simangi, nagdarang na, subhanallah. Adamul hukmu bima anjalallah. Di na magrida, di na makada hukuman. Biyayta sintuhan na kitab niya, Iwan, harak nanak niya, kahinapusan Nabi Iwan Rasul, junjungan taniwa alayhi salatu wassalam. Uno patuan, sa lagu-lagu na Su'ul akhlak, kimangin pangadatan sintaw. Wala narunin pangadatan nilo sinagama. Hindu sin 5 star. Yalaw nin star dumatong. Star mga tuan, 5 star. 5 star hotel, 5 star tao, star babae, star usog. Amod ting kabantukan dumatuha masari. Saan yung mga tuan? Yan. Bang timao din bihad turagbo sa turan yung unay masana tuinis. Bukun na maadatin tao pa tao. Maadat pa siya taumpa niya. Maadat pa siya habadyo niya. Maadat pa siya saruk niya. Sabab brandi din saruk niya. Brandi din taumpa niya. Brandi din sasakatan niya. Mga anak po, uuhon natin pangatayan na to. How po din waktu na to? Kaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala. Walau ittaba al-haq. Bang magadna imbunal, habukun bunal. Walau ittaba al-haq ahwa'ahum lapasadatis samawati wal ard wa man fihin. Bang mataabit na in marayaw makad na mangi. Di na makada kabayan sintuhan, akarun niya ng napso niya, akarun niya ng sahwat niya,
biya sin Yahudi wan sin Nasara, magdul sin napsu, magdul sin pikilan, magdul sin kita, magdul sin diungog, magdul sin kiana naman, lapasadatis samawat. Malarak na inatulan halangit iwan harumi. Waman pihin na, way nasan makapil. Na murah-murahan mga anak kapo. Uuhon na to inatay na to. Wala da kita niyo nalit, wala da kita niyo natarasaw, sa hindi matarasaw, innalit iwan natarasaw, amo hindi magbalik pakawayaan sin Allah Ta'ala. In magbalik pakawayaan sin Tuhan, misam pabiyadi ni lagu sindusan niya, baying ampunon, baying ulungon, in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natubtob na rin, murah-murahan, magtaayon kita niyo, hakawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab amwad to in karunahan sin kabuhi na to, iwan amwad to in kawayaan sin Allah Ta'ala, papagbarakatun niya, in tiyo hinang, bang mayan miya marad, haatulan, habautan kawayaan sin Allah Ta'ala, amuin, biutang niya, hakalam niya, iwan, habayta sin junjungan, alayhi salatu wassalam, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa wassadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal fa'idin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alayna fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.